بینندگان عزیز السلام علیکم. امروز همین خیلی سحری رنگ کدی آوازی تراکتور شنیدیم، برآمدیم بیرون دیدیم که میخلپتی کنی تیلوی سنگور ما دیگه همینجا راه رو زدی است. اومدیم یک کنترل کردیم به حد خوب سنگور سر کردن تو لایرون امروز تو لایرون اومدم باز پایینتر باید بروند راه رو تنج کنم. یک جو جاری گود داریم یعنی جاری گود دار بسیار جوی بیزی باید همجا را کندم برای پول آنها دیگر گاه برای میشم کنیم باز برو یک درخت شورمگزه در روی راه بود یه کند اوارد شیمان درجه یم خوره خوب بود که کدوم درخت کندی بود گیر بشونش ایریشه کندش ایریشه اوارد شیمان در بیخش خوب نبزه ای خوب به حد چخل گم در رقم میتیا کندیش در بسیار جوه چی میشوه؟ هیزم میشوه. یک درجه هیزم نشد. شافیر زنده باشه که اوارد نگاه کنی. اوارد روز که کمتر کجلای زد روزش کرده است. به حد خوب کردن. انا برادر عزیز گفتیم که جروی بدترین راه جروی گودن زمستون بهار تابستون تیرمو هر وقت غم میدادن. همجا را هم خیلی تخت کردن خیلی سنگی که جر شوای بلو بل میریم تماشا می‌کنیم همو غم میده باقی موندهش بپرو دیگه و چشم پوشیدن میتونی که هایکنی برای بلو میریزش اسمی رای او رفته است تمام ولی هموسه تمام برادرای این راه برای زمستون خیلی وزمین بود نوتوری بود. برای زمستون راه چندین سال کار نکرده یک طرفه شده بود. یه جروی لایرون میگن این جرو راه یپاره بود زمستون یخ میکرد خیر خداوند نگاه میکرد میرفتیم میومدیم یک میده اگر بالونت لیسی باشه یا کی دندون نداشته باشه او خینگو میرای یگان جای دیگر نه. انا کنی تیلو امسال برف نزده برف یک دو وجه بای بالاتر برف نزده راه حساس کرد برای بالا خیلی برف روفت تازه کر برای پایین راه بورا کرده میخیل نگاه کنی اولی جو کم راه برابر شد اگر نه یک طرفه بدی خیل یعنی توی جر اومدگی اون باز پیش رفتیسن این طرف نصیب باشه تو خیبشون رنگ کنم خیلی میروه دیوانه اشتگیان نغزی خوبی سازی تیمی این راه رفتگی اولی سرشوی برفایی داشت لایرون بولو همهش برفایی لایرون خودش دو وجه بای بگیم 40 سانتی متر زیادتر ای
اینجا رفتن اینجا автоурок барфишо ошдаст камтар. ҳамин хел рафтан ҷарои ғовда соз кардаган, ҷарои ғовда нишон метим. повороти лайруна соз кардануш ҳам ҷои намешиданӣ буд. ҳозир поюнтар ҷаре ки ҳар вақт ҳозир қатишо ҳам суҳбат шудем. ҷаре ки ҳар вақт меомадам хок мезадам, барф мезад, меомадем хокш мезадем ки хай якас бигзара бепарво. ҳамон ҷара гуфтан ки раҳша болотар мекунем, баробарш мекунем, ҷари гум мешава. ҳозир мебинан агар имкониятш боша ҷариро гум мекунанд, яъне раҳа баробар мекунанд, беҳад хуб мешавад. ҳай мо ҳаракат мекунем ба пеш. бардорlar азиз, аз таҷрибаи шахсии худам ҳамеро гуфтанем ки дидираҳа ҳама ҳар як фард, ҳар як одам тарафдори хайре, тарафдори кори хайре, ҳаракат мекунад кори хайр кунад. фақат камбуди ҳамея ки ҳамон одаморо камтар ҳам хел пола барот ба гуфти рӯзҳо завадид кардан да кор ягонаш дигар не. ҳаминҷо омадам ҳеҷ кас набуд. тоқа хокзанӣ гирифтам, ягон 30-40 метр хок задам ки одамо гузаштан, ҳамаш белайдистам гуфтан хок задам. мегӯям ки ҳамин одама фақат завадид кардан дар кор. гапи зиёдӣ гуфтан дар кор нест, фақат барои ободӣ гап задан дар кор, ҳеҷ дигар. ҳай мо сворчем бирем. мо передок дорем, балономам тинҷай. мо ина передок дорем, балоном 80-90% нигоҳ кунед. ина не ки як кас дигар меояд передок надора, балонош соз нестанд, азоб мекаша. ина ба ҳамин хотир фақат. ана бардор азиз, ҳамин хеле ки гуфтам, мо ҳамин хел дар раҳ меомадем, ба раҳи худрост меомадем ки як марди худоро вохӯрдем. нигоҳ кунед, мо ягон гап нагуфтем ба одам. худаш ай ҳамин ҷое ки кор кардааст, ай ҳаминҷа ягон 5 километр болотар зиндагӣ мекунад. мошин ҳам надора, як асп дошт, аспшам фурӯхт. ҳамин хел пиёда ба раҳ меравад. дар раҳ нигоҳ кунед, якта зоғнул ба фирма ами қатиш овардагия ё ки ай ҳамин хунои наздикӣ гирифтагия якта зоғнул. ҳамин раҳе ки ай ов мегзашти, ҳамин раҳ иқа безебе буд ки мошино бар девол мегзаштанд мерафтанд. я пара нигоҳ кунед, ана ҳамин хел хати меомадан, як тарафа мерафтанд. оли вақти сиёҳии заминда мерай, вақте ки ҳамида барф бизана, я ҷимида наметавонӣ, ба ҳеҷ рафта наметавонӣ, мелихшад. мо ҳам буксир бурдестем як мошинчаи дигара. ана вохӯрдем ҳамин хели одама ки бе ягон супориш, бе ягон фармоиш раҳ соз кардаистааст. ин хел одамо каманд. худованд ин хел сафи одаморо зиёд бикуна, иншоаллоҳ ки ободӣ мешавад. ҳаракат, бозам ҳаракат. маҳмадло шоназаров, зинда бошӣ. ҳамин хели одамо зиёдтар шаванд, зиндагӣ, сатҳи зиндагии мардам хуб мешавад. ана ҳамин хел бардори азиз.